Saqhubeka ke ingane zakwethu. Innal hamdalillah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Bengisaqhubeka ke ngikhuluma ngayo incwadi le kaMateyu verse 7. Kodwa nxa nikhuleka ningathemelezi njengabezizwe ngokuba bathi bayokuzwiwa ngokukhuleka kwabo okuningi. Ngakho ke maningafani nabo ngokuba uyihlo uyakwazi enikuswelayo ningakakuceli. Straightforward question guys. Fact, kumele mawuthandaza ungamemezi. Umemezela bani? uNkulunkulu akekho deaf. Noma ungakhuluma ngaphakathi enhlizweni uthi ngiyayazi into oyifunayo kimi ungakayiceli. Manje umemezela manje abagcwele umsindi wa emagameni amathathu elikazikanto dalema ngcwele nomunye ndatala uNasamadimong omunye Yesu nyana kaThixo awusazi ukuthi inkosi yami kwenzakalani omunye Father what in heaven alabila awutholi nje ukuthi kwenzakalani uthi uJesu labo bantu labo bangabazenzisi ningafani nabo. Hayi ake siqhubekeni bafowethu. Hayi ake siqhubekeni. Hayi ake siqhubekeni. Ngifuna ukudlulisa ke nako kunyeke lapho uJesu